u-P1000 for in jamkutshela umuntu ongakwazi kwa-P1000 yebo uthulele kwakhe kayi-1 u-P1000 for in ukuthi uthenge ifoni ukuphela in 1000 okay matata ngicabanga ukuthi because lo mina egcine yabona nongawakhipha amaqiniso thina amaqiniso sizowakhipha and manje sakhamba nawo sadlala into zenzayo uzositshela yonke iqiniso uhlangene naye bajoyini le ndawo le emgidini angitsho umgidi nathandana nalo muntu loyo wakuthembisa imali wakhamba wakuthatha wabisa bakhe nalala kwakho na ubhuka la nibhuka khona wakuthembisa imali ukuphila imali angitsho so nje lokubhizi uyachubeka ufuna ukuphila ulele naye kayingaki yeah 2 minutes izokalala naye nje sewulele naye kayi1 uzile wazokuthatha la ngo nje sewulele naye kayi1 yeah nje uthi sewulele naye kayi1 yeah ngiyakubuza ulele naye kayi1 ke sesi asise matlawaneni la yazi asise matlawaneni sise matlawaneni yazi ukhamba kulana amadoda ngicela ukuthi usumtshela mama mapina ngimama la mama kunjani Ngikhona kunjani baba? Ngiyaphila. Umntwana lo hlalela kwakho. Umntwana lo bekazovakatshela umntwana nami manje na weza wathatha imali makhe uyeza uzomthatha kusebusuku. Yeah. Imali makhe weza ngaba 7 ebusuku. Yeah. Ene nakamthatha akamfikisi la. Masimbuza ukuthi kanti wena umali makho uhlikaphi? Angakulethi eJarden. Azokhona ukubona ukuthi uhleli nabantu abanjani nathi sikhona ukumazi esefamily. Ukuthi uhleli kuphi nathi nase kunenkinga ukhona ukuthi nathi sikuphekelele la uhlala khona yabo hawa umntwana khambe Saturday ngabo 7 Sunday ekseni ama call back so nayenza ama call back yena umntwana awusekhaya angazi uribeka sekhaya wenzele ubani ama call back wenzele umntwana nami lo yeah umntwana mathi mama unangududu uwenza ama call back hey angaka ngithi mina umfonela umbuzo athi mhlakanipho ngiyabuya nakathi inhlakanipho ngiyabuya okay baba 10 ebusuku Sunday nangu yavela namabheke duduze nobani mina ngimbona ekseni ke ngilela ngisho duduze nobani ngiphekelelwe ngumalume umalume uhlisephi ufikile la eJarden hawa uhlisephi basho ngihlisele njani dudu ngoba wena wathi umalume makho ufuna ukukhuluma nami how come sekakubuyisa kwesi2 uyakuletha akubuyisa why angafiki la eJarden akhona ukubona ukuthi usave la uhleli khona uhleli nabantu abanjani yang understand nathi nami sikhona ukubona ukuthi abantu labo babantu abanjani nasinekinga ngawe njengoba gadagula during the week bekagula during the week yeah ubekavele umntwana lo ubekaphume umungu yeah ngolosithathu nangibemberegweni ngamphathela inhlahla umakhelwa nami lo wathotha uye clinic wamphekelela eclinic bathuna umungu vele baphuma irashi nami ngamphathela inhlahla bekuhlangene nomkhohlane okay is fine dudu ngolosini ya ngolosini sivumelane dudu abantu bekheni siba ama-phone number umuntu oyi-1 wekheni or wakamali makho athi mama mina ngakhohlwa ilo khanje ifoni ekhaya ngithi mara dudu manje akekho umuntu onoyi-1 omaziko ebantwaneni umuntu abadala onamanamba sikhona ukufona ukuthi nakuyagula uphuma umungu and then dudu kosubeke ekheni amalanga lasika maningi uhleli la uyabona hawa ududu atashana kazi next year mana akekho amanamba awaziko and amanamba awaziko ngehloko ngwakababakhe amanamba and angeke akhone yena ukuthi asinikele amanamba kababakhe cause abantu babakhe bayalo babakhe uyamhlukumeza nje na uhlala kwamkhulu wakhe bane Steph Mara sakhe bayahlukumeza ngithi odudu and nathi si broke so ukuthi silinde wena lana eveza ubuhle ngokuthi sekhabo mamakho ukuphi khabo mamakho ududalile khulu angaphumeleli ene ngithi ngikhamba nomakhelwana nami lo siyamphekelela ngolohlanu lodlula kulo simphekelela kwagogo wakhe khabo mama khapho uyabona manje nakosa angatholi umoya ngisho bayasese irashile besese nenkosi angatholi umoya ngoba wathola umoya ngoba bemphume konke nomzimba lo kosahlale ngendlini ngithi hayi man tutu amakheka thukusaka ilo khanje umungu lo yabona abe right bese nake sihamba naye nemthwalo simusale kwagogo eVezubuhle wagodwa ngibe namabanga ngomgcibelo ke soloko ube ngcono ngomgcibelo ko marandamba mara kuvuke a right ngosona ngithi man ithi ngizozama imali mina emakhuweni ngikunikele ukhambe uye ekheni cause ibizombangela ama problem ukuthi
ekhenu bazogcina sebangifaka e-TV bakufaka kuDemba Zemini uyangunderstand the problem ukuthi before uya lapho mama uya ku TV no ku Demba Zemini aningaboni ukuthi umntwana lo upublish uyafuna aningaboni ukuthi umntwana upublish why ukhetha Demba Zemini nama TV mina bengifuna ukuthi akhambe before kuzofika izinto ezinjengalezo ngisho why ucabanga ukuthi ngafika into ezinjengalezo indaba ukuthi bese isikhathi sekahleli la and then i-problem ukuthi uhleli isikhathi la akanama number wabantu bekhabo la singakhona ukuthi sifone khona sithola abantu bekhabo and akafuni nangithi mina la iduze ngaphandle kwevezi ubuhle kubani and then umali makho njani umali makho akuphekelela ezazokuletha lana abakuphekelele ungazi ama number akhe athi batshona ifone yakhe icinile uyazi umntwana lo neminyaka na ucabanga uthe una 19 na 15 years na 15 years uthe una 19 akana ID na uthi babakhe waphula ID wathisa ne-certificate sakhe se-matric ngisho bathi nje uthi ucedile esikolweni bekayenza assistant teacher bekayenza assistant teacher ya utsho njalo mina ngicabanga umntwana lo ngoba ngibonakala ngathi niyaxoxa isikhathi eside nani imizwako inkulumo zakhe namkhani imkhumbulo yakhe nibona ngasuthi ngaba umntwana ongabana 19 years hayi yabona mina ngendlela engimbona ngakhona yona vele into kanjani yabona ukuthi umntwana omncane mara nabantwana abana 19 21 something imcondo yabo injenge yakhe vele so azange ngibelieve ukuthi amanye amagama ufuna ukucabanga njengomro omkhulu hayi mina yazi ungibethe ukuthi baba ungibetha ngokuthi angazi ama phone number even no umuntu oyi-1 wefamily lapho vele ungibethile la wazi ukuthi sifike njani that's the first question na Jason nangiza so endleleni ngiyazibuza cause wafika lana nakabuya ku Sunday wathenga ifone smartphone manje nasibona amalanga nala ubusy nefone angazi ngoba uthize ngibani ngazi ya uhlala ya next door kwakumkhulu wakhe leni uthe batshona utshela namhlanje ukuthi uzomtholela imali ngomvulo losibili and nami sasa ngemberekweni ngisho ukuthi sasa ngiyobawa ikhuwela ukuthi khele ngizame nge100 bese nake ngosondro ke akhambe and bengiyomphikelela toti kwamhlanga ngibone ukuthi uyakhwela itaxi eyangale esiyabuswana yazi ikinga yethu iba kuphi mama asiblame kangako mara sifuna ofuna ukubona ukuthi ngibani hayi ngaqalisisa ukuthi uyabona manje ukuthi ngibani ngathi ngibona mina dala ngagcina ukubukela TV singafaka okay hayi ukose uyibukele namhla uyilight uzubona ukuthi kwakhe usekwenzakalani ngoba sibukela amafoni zabukela emafonini sicaphelisisa ukuthi nawukhona sifikile kuba negari somraro ukuze sigcine umuntu siyamposta ukuposta kwakhona uthi siyakufuna zenze lokuclean bakho ubuyele la mdo ube khona yabona ukuthi umntwana lo is a missing person yabona into engathela this person was a missing person yambona then she is akunala bangakamposti khona ngokumfuna bagcine bafike office lethu sathi sibawa ukuthi simnikeze ithuba masiposta sithi ukuthi buyele ekhaya babuye basitshela ukuthi ufikile sathi siloko sibhizi ungakafiki sikunikeza 24 hours sathola ukuthi awukafiki sizokuthola ekugcineni akunala ungahlala khona unless uzembele ngaphasi kwehlabathi whether useJozi or ukuphi akunamuntu ongakayiboni that is why sithi kwakho sikwazi kanjani kwakho sikwazi kanjani la kwakho sikwazi kanjani ngicela ukwazi ukuthi nikwazi kanjani thina sifuna dot down that is why sithi si-trace until angeke uze understand akunamuntu ongasibonile immediately na ungasibona sifike kwakho wazi ukuthi sesikutholile abantwana wena bafihleka lapho benzana ukuze thina sikublame njengomzali sikublamela ukuthi na ungabona istranger kwakho nangabhubhela la kwakho ungazi anything kuyokwenzekalani ngawo yinto Jason nami bengisaba leyo that's why 3 weeks mama nomsaba ulalaphi ke ngibuza ulalaphi Butiza ulala ngapha ikamela nomntwana nami wena ulalaphi ngilala ngedwa ngale wabona jama ngitsheleke Butiza ngibereka one day you understand and then asina grant angina income esitholako you understand same mali ye one day leyo and mali leyo ye one day nayingenako kose ngizame ngidobho ukudla kangigcwalisa ama trip ukuthi ngikhona ukemberekweni but vele bengizitshelile ukuthi umntwana lokho akhambe cause ngimtshele kane ngathi wena uzosifaka mina nomntwana nami sekamdala uyabotshwa nami ngiyabotshwa
yayazi into lesikhuluma ngayo because obviously umntwana kuna 20 lo una 15 years mara akazi naye umntwana amazi ukuthi una 19 umntazana lo bayalingana yona ngitsho khona uyazi na umzali umntwana uyanangabe une girlfriend uyavakatshwa khamba don't even allow 3 weeks 2 days because obviously xa uyakhona ukukhamba yokulala nabo malume abuya phetha abo 1000 akhamba athi ngiphekelela kubo mall cause umalume lo umnikeza abo 1000 lala naye uthi ngubani yena ngoba akafuni ukusitshela ukuthi uthi uhlala somewhere mara khe ngayisola dodo umntwana lona lokho nangiza vele ngizivele sengitshentsha vele ngikasabi ngupromise lo engaziwako ngambuza ngathi wena nana akhonakala ukuthi wena umalume akuphekelela akunamalume ongaphekelela umntwana wayo anginamntwana ongaphekelela umntwana emjolweni akunamalume ongaphekelela umntwana emjolweni ngathi dudu kuluma ukuthi umntwana umalume akho loyo ngumalume rehna ngibawa amanamba akhe ngubani igama lakhe awa kodwa namhlanje nakakasitshela umntwana lo akafuni ukutsho bamnikeze namaphilisi wa-infection uyabona ukuthi ugcina afakele nomntwana wakho i-infection yena khe wayifaka mfana umuntu uyazi ukuthi ukugula yena umntwana nami uyathoma ukuhlangana nomntazana ngayo yes ukuthi uyokufela ufika zibiko bekodwa uthatha uzumnandi wahlalela futhi wathatha wavalela wadala kuyashisa because bathi uyathoma ukuhlangana nomntazana ukukhipha ukutshitshi mfana bese nakuceda wamthatha wambeka wadama mala ngibekela futhi la mara lana around umhlanga kena plake kuphi emamoli mama thina si-identical force asiplagi mina ngisimuntu oninanako yang understand but yena yomntwana lo ngoba uze ngomjolo lana vele bengingayifuni ukuthi ahlale bengingayifuni ukuthi ahlale vele isikhathi eside kangaka cause ngenkinga ukuthi my situation ngiyahluleka ukuthi ngibophe imali 100 rand lena kuze namaphilisi lawo keswabona kenzeni nalamaphilisi wabona angazi amanye ama-container ukuthi akakabani ngiyayibona ukuthi umntwana lo usazi uhlangahlangene life yakhe ihlanga bakwethu into ethi lula it's very simple masitshela ukuthi sicala siyakuphosithi siyakufuna nawe wena okoloda abantu sikutshela siyakufonela amacansi sikhulume nawe ubona ngathi siyadlala and then ekugcineni uyobona ngathi uyokuba lihlazo akeze namaphilisi wabona kuzosikhombisa amaphilisi wama-infection waweclinic bagcina bakutshelile ukuthi uthole ama-STI sondela